Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Kumvikana rero tugarutse mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomoza, ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi, ndetse mbabwira yuko igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ari kimwe mu bihugu bishobora kuza kwikanga bihuye n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Nagira ngo rero ibi bintu muze gutuza neza, cyangwa se muze kwicara mutere agatebe tubyinjiranemo, babwire buryo ki noneho ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura, ingabo nyinshi mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ubu tuvugana amakuru ndimo ndakira nuko no bagikomeje kudeployinga cya kigo cya gisirikare cya Mbandaka nababwiraga kirimo ibihumbi bigera kuri bitandatu, bamaze nabo rwose kuba bahuhereza hariya mu mujyi wa Uvira. Ubwo rero birumvikana ni urugamba, ariko bisi byo tuje gutera hagati, kuko murabizi ko twibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo turi bwinjire muri RDC turabivuga, mu mbabarire tubanze dusuza abantu badukurikira bari hirya no hino mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo muri rusange. Turabasuza rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Mulangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga mu makuru nagiye atandukanye, by'umwihariko tubasanga hano rwose mu gisagara cya Bujumbura, tubasanga hitwa Gitega. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, by'umwihariko muri rusange. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi cyane, ariko kandi bari mu gihugu cya Tanzania, bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari Zimbabwe, Zambia. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, ni benshi cyane badukurikira, ni benshi cyane badukurikira, kuko no ku mugabane w'Uburayi hari imibare myinshi. Tubasanga mu ntara ya gatandatu diaspora ni Canada, tubasanga mu Bubiligi, mu Bufaransa, hose baradukurikira. Tubahaye ikaze muri ano masaha yo ku gicamunsi. Ndagira ngo rero mbabwire nti mutere agatebe, iki kiganiro tugikoze rwose mu masaha y'akazuba kameze ukuntu. Murabona yuko rwose icyitwa izuba ryo rimeze nabi, ariko ntabwo riri butubuze rwose kuvuga aya makuru, cyangwa se gutambutsa aya makuru muri rusange. Munyemere rero babwire yuko tugiye gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura, tukareba uko situation ihagaze, nyuma yuko rwose birimo biragenda bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye cyane, kubera CNDD FDD irimo abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse na Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ikomeje kugenda ikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibintu byayo ibishyire ku murongo. Ngira ngo tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira muri ibice byano za Gitega, turebere hamwe icyitwa ubuyobozi bwa CNDD FDD. Ejo bundi ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga iby'uwitwa Ernesto, mbabwira yuko uyu ari umwe mu bantu bashobora kuza guhagama uwitwa General Neva. Hari byinshi yatangaje rero muri ano masaha mu gitondo, ariko tubimenya mu masaha yigiye imbere twamaze kubaha amakuru, ariko turavuga tuti nyamuneka turaza kugaruka mu masaha yo ku gicamunsi ibi bintu tubibabwira. Ubwo rero rwose turaje tubibagezeho. Turaza kugaruka mu mujyi wa Bujumbura, by'umwihariko hadiporoyinzwe abasirikare, hoherezwa abasirikare. Ngira ngo mu kanya gato nibwo naganiraga na Drone imbwira ati bwana Moses, nabonye abasirikare benshi rwose boherezwa, barimo barakora amapatrouille mu masaha y'ijoro, ubwoba ni bwose ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nanababwira yuko ibyo uwitwa General Neva arimo aratangaza ari bimwe mu bintu twamaze kumenya yuko bishobora kuza kumukoraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nabyo turaza kuba tubikomozaho. Ngira ngo arimo aratangaza byinshi bigiye bitandukanye, navuga yuko atari byiza habe na gato. Turaza kugaruka ku banyapolitike bagiye batandukanye, byaba aba ba Eleveniyo Ndikuryo, byaba abitwa ba Agatoni Rwasa, ibyo barimo baratangaza. Benshi bata amatora y'abadepite yaribwe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo turaza kubikomozaho, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu, turinjira mu ntambara zigiye zitandukanye hano muri RDC, tubabwira uko situation ihagaze muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo rero icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe, biraza kugusaba gukora subscribe kugira ngo tugendane neza gatanu kuri gatanu. Twirukanse cyane rero, reka duhite duhera muri aba badede, duhite duhera muri aba badede. Nahoze rwose mbona umuriro wabo ukomeje kugenda n'ubundi ucanwa. Ngira ngo tumaze iminsi dukurikira amatora y'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'amatora bivugwa yuko yaje kwibwa. Aya matora rero nyuma yuko abaye arimo aragenda agarukwaho n'abanyapolitiki bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Nahoze mbona abitwa ba Agatoni Rwasa hari ibyo barimo baratangaza, nahoze mbona abitwa
ba General Prime Niyongabo hari ibyo barimo baratangaza. Nahoze mbona abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi byaba uyu Gervas Ndirakobuca bakunze gutazirana kugarika mu minsi yashize wanateye umugongo igihugu cy'u Burundi. Nahoze mbona hari ibyo arimo aratangaza. Ibi byose rero turimo turagerageza kwishyira ku munzani tukabona ni bimwe mu bintu bishobora kuza kuba rwose byagira nabi igihugu cy'u Burundi, kuko abenshi baragaruka kuri aya matora bakavuga ko aya matora yagaragayemo uburiganya, bakavuga yuko aya matora yibwe kandi akibwa ku buryo navuga yuko bugaragara muri rusange. Ubwo rero nk'ubu mu kanya gato gashize nibwo nari ndimo nsoma X witwa Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uyu mugabo yari arimo avuga byinshi, ariko mu byo yavugaga akanagaruka ku kuntu igihugu cy'u Burundi ari igihugu kiri ahantu habi, ari igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane, ari igihugu navuga yuko kirimo kiragenda gihura n'ibintu byinshi cyane turi bugende dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Ngira ngo abaturage batuye muri Korine Mujejuru ku mugoroba w'ejo nibwo navuganaga n'umuturage umwe arimo ambwira ati uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere ndetse cyangwa se iminsi yigira imbere, ari nako amatora yegereza mu gihugu cy'u Burundi, batora abadepite twitegura gutora umukuru w'igihugu, niko ibintu bikomeje kugenda bizamba kuri rusange. Ubwo rero ibyo byose uyu bishyize mu gatebo ugapfundikira ugashyira ku ijanisha, n'ubundi usanga politike y'igihugu cy'u Burundi ari politike ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, ariko ibi ngibi bikaba bishobora kuza gushingira ku bintu tumaze iminsi tubona bitwa ba General Prime Niyongabo bashaka gukimbizwa, tukabona aba bagabo bandakugarika bakimbizwa, uyu bakunze kwita Gervas Ndirakobuca ariko bataziranda kugarika. Ngira ngo murabizi ni umwe mu bantu bari bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose birasa nkaho bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane, kuko abanyapolitike barimo baratera umugongo igihugu cy'u Burundi nibo bari kugaruka inyuma bagashaka kongera kuba bakora ibitendo muri rusange. Reka yenda iyi ngingo tuyiveho duhite twikomereza. Nababwiye ati ni amakuru menshi turi bugende dukomozaho, reka ingingo tuyiveho duhita dukomereza tugaruke gato ku kijyanye n'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruke gato ku kijyanye n'izindi nzego z'umutekano zigiye zitandukanye ubona ko zikomeje kugenda zikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zitajyanwa mu bice birimo biraberamo saga cyangwa se birimo biraberamo intambara. Urokotse ibiri kubera hano ku mupaka y'u Burundi ndetse na Kongo muri iki gice cya Uvira ari kuza yiruhutsa. Ibi byose rero iyo ubishyize mu gatebo n'ubundi ubona ari bimwe mu bintu n'ubundi bishobora kuza kugomya koreka igihugu cy'u Burundi mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Reka yena tuve kuri ibi tugaruke gato hano muri Kibira. Ni Kibira imaze igihe itorezwamo katanyamaza ba FDLR, ni Kibira imaze igihe itorezwamo icyitwa Wazalendo zituruka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi ugasanga bavanze n'imbonerakure. Ubu tuvugana rero inkuba imaze iminsi idakubita, ubundi twajyaga tukumva tukajya kumva ngo inkuba irakubise, inkuba yapfa yakubita gira abagera kuri 30, inkuba yakubita tukajya kumva 100 barapfuye, inkuba yakubita tukajya kumva 200 barapfuye. Ariko ibyo n'ubundi twaje gupereza dusanga izi si inkuba ziba zikubita, ahubwo dusanga n'ubundi za katanyamaza ba FDLR zagiye hara mu gihugu cy'u Burundi zikaba zimaze imyaka itari mike. Ubundi uwitwa General Neva acyohereza abasirikare hano za Bwiza, mu misozi hano za Bwiza ndetse n'ahaza muremure muri ibice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwo n'ubundi nizi FDLR noneho mu buryo bweruye zatangiye gukorana n'icyitwa igihugu cy'u Burundi, noneho zitangira gukorana n'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo rero izo kuba zinakubita amakuru dufite nuko ibyo byose n'ubundi biba byakozwe n'izi Red Tabara. Ngira ngo maze igihe ndababwira nti nyamara igihugu cy'u Burundi ni igihugu kidafite umutekano, ni igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'ibyago bikomeye cyane, ni igihugu gihora gifite ubwoba bwinshi cyane yuko gishobora kwatakwa. Ngira ngo muribuka mu minsi yashize uwitwa General Neva ni perezida w'igihugu cy'u Burundi yaratangaje aravuga ati Kigali si ku ruciye mu Kirundo. Ngira ngo ibyo yashatse kuvuga murabizi, ariko nkeka yuko nyuma y'aya magambo yabonye icyitwa isomo, yabonye icyitwa isomo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ikijyanye n'intambara cyo kirimo kiratutumba, ariko by'umwihariko ni ku gice cy'igihugu cy'u Burundi, ni kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. Mu kanya gato gashize nibwo naganiraga n'umusesenguzi ubikurikiranira hafi ukurikira ibibera mu gihugu cy'u Burundi, ambwira ati uko byagenda kose igihugu cy'u Burundi gifite imyaka 2, ariko muri iyo myaka 2 ambwira ati by'umwihariko wabara 1 n'amezi 3 hatari haba musaga. Arambwira ati iki gihugu kirabura imyaka 2
kugira ngo kigire amatora y'umukuru w'igihugu. Ni igihugu kugeza amagingo aya muri ino myaka ibiri kibura mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri cyangwa mu mezi atatu tubona hashobora kuba habamo saga zigera kuri ebyiri. Ibyo bintu byose rero yabishyira mu ijanisha akahita yemeza ko by'umwihariko by'iburi igihugu cy'u Burundi kigomba kugera mu mwaka w'ibihumbi 2026 andi mezi atandatu azakurikira niyo mezi y'agahenge andi azaba arimo saga. Yambwiye buryo ki igihugu cy'u Burundi ari igihugu ngo kiri mu manegeka. Ibi bintu koko mbirebye mbishyize ku munzani mbona nibyo. Impamvu ni iyihe? Dore intare za Sarambwe zirimo ubu tuvugana ziragira amajanja umujyi wa Uvira. Uhagaze mu mujyi wa Uvira urashe Bujumbura nako kanya tuzi ko abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bose bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bya mbere byafashije leta ya Kongo kurwanya intare za Sarambwe. Amakuru rero akemeza ko mu gihe n'ubundi nazo zaba zimo zakontorora uyu mujyi wa Uvira ku birometero bike winjira mu gihugu cy'u Burundi ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi ariko bitanyuze mu za Sarambwe ahubwo bigaca muri Red Tabara. Ngira ngo mwarabyumvisha bitwa ba Ingoma bajya bavuga yuko uko byagenda kose umuntu yakomanze umukingurira ariko nawe wakomanga akagukingurira n'ubundi ni bya bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo huguha. Ni bya bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ati huguha. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose urakubita ku ijanisha ugasanga n'ubundi uko byagenda kose ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara, reka yenda tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano muke mu bice by'imijyi, nje kuko nibyo nkunze kwibandaho. Kiriya gihugu ni igihugu ushobora ureba ukibaza se ubundi iki gihugu gifite umutekano, kandi koko wabireba ukabona nta mutekano gifite. Ni igihugu udashobora kumva haciye ukwezi polisi zitazasubiranamo. Tujya kumva tukajya mu mujyi wa Bujumbura ati polisi zasubiranyemo, tukajya kumva ati Gitega habaye saga, tukajya kumva inama zabaye ariko ntizarangira. Ibyo byose rero ugasanga nyine bikunze kuba mu gihugu kidafite organize, kidafite indangagaciro, kidafite ubuyobozi bwiza, kuko n'ubundi benshi bari mu buhungiro bavuga yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu navuga yuko cyapromotse niko nabivuga, kuko bavuga yuko ari igihugu kidaha agaciro umuntu, kuko iyo abakimuha agaciro deje ubu tuvugana umutekano wakabaye ari wose, tutumva ati mu bice n'ibi, tutumva ngo inzara, ngira ngo mumaze iminsi mwumva n'iby'ibitoro noneho byiyongereyeho, kavuga bati witwa General Neva we n'umugore we ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, essence barafata bakabika bakashyira mu mamodoka zabo naho bashaka. Igihugu cy'u Burundi cyabuze ama essence, murabizi igihe kirekire igitoro cyavugije ku buryo imodoka wasangaga nk'ubu zitonze kuva nka Nyabugogo kurenga Shyorongi zose zitegereje station imwe kugira ngo ize kuziha essence cyangwa se igitoro. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose nyine ushyize mu ijanisha ni bimwe mu bintu n'ubundi usanga bituma abaturage batumva neza uwitwa General Neva, batamwumva neza rwose, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ikindi rero gikomeje kugenda kigaragara ni uko kugeza amagingo aya mu bice byahitwa za Kirundo naho rwose bakomeje kugenda CNDD-FDD ihadiporoyinga abasirikare, cyangwa se igisirikare cy'u Burundi cyadiporoyinga abasirikare ku itegeko rikomeje guturuka ibukuru kwa General Prime Niyongabo. Ibi byose ni mu buryo bwo kugira ngo barebere hamwe ikijyanye umutekano bawushyire ku murongo, by'umwihariko ba making sure neza yuko umuturage afite umutekano. None hari andi makuru yakomeje kugenda ngeraho agaragaza ko abanyapolitiki bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi ari bamwe mu bashobora kuba bakora kimwe cyose gishoboka bakanabutera kudeta. Ibyo byose rero washyira ku munzani ugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubashimire dusoreza ahangaha, ubwo andi makuru ni mu kanya gato kari buze. Reka mbashimire, ni Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane. Tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane cyane umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Congo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye
kuko Kongo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara ziriko zirabera muri Kongo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafrika badatahura canke ibindi bihugu byose intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Ico gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho, ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu, cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etazini mu biganiro uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga canke nanjye bivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa noneho ikiganza cawe kikaba hejuru y'iciwe harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kuja hejuru y'urya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba, kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kuja hejuru cya Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba, byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akugiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nico gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu banja ku bikorwa rero, jya ku bikorwa.
Amerika igaragaza nkaho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irungi ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bariya b'Abanyamerika, kuko ari amasinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengerwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twavuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afrika, ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afrika, byerekana yuko yoba ari intambara, yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda, yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo. Ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icyubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na niriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero ko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Kongo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu
gihe zofatirwa ko zikazana amahoro byo ari byiza kuko yo ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Kongo, Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabwo fevere uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Kongo gukemura ibibazo by'imigwi. Iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo, ugaca usanga muri Kongo ubwoko bwose bufise igisirikare. Bijya bintu n'ibintu bidashoboka, ni ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari abantu muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyangwa hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo ni byo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu imwe, bikaguka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akabiso kimwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyangwa ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gukira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menase y'iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment, nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakuye ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, by'iterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu uko ari bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse, igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke
ibi bindi bihugu byarabiza kwisukira muri Afrika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afrika bibeshe gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afrika niyumvira yuko ari shema ari iteka kuri Afrika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afrika kugira ngo tuje ku kivi kijanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afrika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, n'abantu bafite ibitekerezo bya Pan-Africanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe proje nyinshi zo kugira ko Afrika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza wa perezida, icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa, noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanabyemanga. Perezida Murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze wa Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. Uburundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR Uburundi buzobashirayo, ba Wazalendo Uburundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None Uburundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politiki.
ni nayo politike bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politike y'amacakubiri, politike y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti Uburundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona Uburundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'Uburundi. Nimba Uburundi bwaraye ikaze FDLR, bugaye ikaze ya migwi yose igwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano z'u Burundi. Birashoboka ko n'igicenda ca Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni inyungu. None nk'akagara inyungu karondera kifuza mu gushora intambara kuri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi byo guhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramo, ariko nobahanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye, barahari, bakabicarika bagakwegaho ku kagara n'abariya bandi bari muri twigwaneho cyangwa n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri bivuga ngo M23 cyangwa twigwaneho, kuko n'igisirikare cy'ubwoko nacyo sindabyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kuba. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu cy'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gace kabo bazobona muri Kongo. Iyo yaba ari politike yo kwibesha itogira je. Nta n'igisirikare cyabo bonyene bashobora kubona, kuvuga ngo ari igisirikare cy'iminembe ko bari kakajagari, kuko n'ayandi moko yahaguruka agakora igisirikare, amoko yose, abakekasayi, abakatange, abanutse, abafurero, bamayimayi, bagakora imigwi nayo, none ikaba imigwi y'ibisirikare igihumbi. Iyo management y'ibyo bisirikare sinabona uko ishobora kujya, ariko bose niyumvira yuko bifuza kuja mu biganiro, kuko twigwaneho iri muri AFC na coalition M23 ni bloke, bari hamwe bafise umbrella ya AFC. Nimbira yuko ibyo biganiro bishobora kuba noneho bose bakazogira igisirikare kimwe cya Kongo, bakagihereza General Makenga, akagihereza discipline. Abantu bazonzwe n'amoko bakaza bakubita fimbo. Nigeze kubona umubyeyi umwe avuga ngo fimbo irakenewe mu bakongomani kugira ngo bave mu bitekerezo byabo, fimbo irakenewe mu Burundi kugira ngo bave mu bitekerezo byabo. N'abandi bamwe mu banyarwanda usanga burya naho gereza extremist bari do tubo. Cyo gituma abantu bose bakwiye kubona ku bitekerezo by'ibyamoko. Ibi bintu byabaye muri myaka yose muri aka karere, mu Burundi, mu Rwanda, East Congo, ibi bintu bikwiye kubera reso abantu bakabona yuko politike y'ibyamoko atakimaze. Turabarundi, turabanyarwanda, turabaganda, turabakongomane, twese ndetse n'ibyo by'imbibe tubivemo, tuvuge ngo turabanyafrika, duharanire politike nziza yo gutunganya Afrika muri rusange. Muri make rero uyu mwihwezo nagomba kuvuga nibagiye M23 ifite ibiganiro byayo bidoha, nigende iganire na leta. Hanyuma rero bamaze kuganira, niyumvira yuko bokoroheranira, kibategane, imbabazi zikaba, ntibazana ibintu byo kuboha ngo ni ibintu, kuko bose bafise ibyaha ku mpande zose, baba bloc
ya FARDC bloke ya M23 mu ntambara ntiyabura ibyaha yabaye intambara. Cyo gituma intambara ni ikintu cyo kwirinda kuko intambara ntiburamwe ibyaha. Ntibabohe rero ngo twagirize naka ahubwo je nyumvira kuba nouveau départ. Niyo mpanuro yindi nshasha nzanye muri iki kiganiro. Kaza cyane shishikara kudukurikira kuri Positive Change Initiative. Twifuza kugira impact guhindura ibintu muri politike, muri ekonomi no mu bijanye n'ivy'amadini. Uru rubuga ugiye kubashikiriza cyane cyane ibijanye n'iby'amadini n'inyigisho z'ijambo ry'Imana, nabyo n'ibintu bikomeye cyane mu kuba